Mejuah-juah man bandu kerina ngawan perpulungan si ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita bengket kubas kebaktin Minggu Pasion si peenemken ni bas paksa endah. Mari ras kita bengket kubas kebaktin. Ibas gelar di bata Bapa si adil ras bujur. Anakna Yesus Kristus si encidahken geluh adil ras bujur. Ras ibas gelar kesah si badia si ngajari pusuhta adil ras bujur. Perkuah ate ras dami ibas di bata Bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia. Ras kam krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Ia itulah dingin igombangi. Igeng kena kini seran rasi mesui. Ciga ate kalak ngenen ia. La ergaken. Lalit si emperdiatiken sa. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 120. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia. Bagin si pemena ibuat ibas kitab Yesaya bindu 43 ayat 16 seh kubas ayat 20 sada. Yesaya bindu 43 ayat 16 seh kubas ayat 20 sada yogiken kami isina nina bagenda. Nai ibahan Tuhan pasar arah tengah lawit. Sadadalan arah lau si ergalumbang. Iteguna tentera simbisa kempak kebenen. Gereta perang ras kudana si melala. Ampar ia kerina. Lanai keke mulihi. Bali rasumbu lampu si inimpeti. Amin bagi gianina Tuhan, ola inget-inget kai si ngondekah jadi. La padah ipegedang, karena kejadin si nai-nai. Nehenlah, kejadin-kejadin simbaru, sinangdangi kubahan. Si tuhuna, genduari pe enggo mulai jadi. Lakin idah ndue. Kubahan pasar arah gurun pasir, janah lau belin maler ije. Emaka rubia-rubia si meliar pe ipahagana aku. Bagai pebiang kerangan ras peri unta. Sababku pepaler lau igurun pasir. Gelahlit inemen man bangsa pilihanku. Bangsa ejine nggoku tepa man gunangku. Lako ngendeken puji-pujin man bangku. Ketuahan kalak si megiken kata di bata. Dengan si make kenca ibas kegeluhan nasi tep-tep wari. Haleluya.
Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur isehken kami man bandu Tuhan. Sebab iberi kendu denga kesempatan man kami. Gunang geluhken geluh kami. Dingin pe ibas paksa enda. Pulung kami kerina guna dengkehken katandu. Pengarapan kami katandu si ibegiken kami. Mabai kami geluh. Sueras pedahdu. Bagai pe ketetapendu. Pakaiken kemahandu ibas makaiken. Ibas memberitakan karena katandu. Bagai pe perpulungendu. Ibas kuasandu pe. Iperlengkapi gelah ngasup. Alu tutus dengkehken sa. Bagai pe ngikutken sa. Terpuji kam Tuhan, sebab mindo kami pengalami dosa, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina rasturang, si ikalengi Tuhan, mari ras kita ngoge, kitab Filipi bindu telu, ayat 4b, sehkubas ayat 10:4. Iogeken kami isina nina bagenda. Adilit kala erpengakap, maka banci ia ernalem nandangi adat-adat si teridah. Bancin aku erpengakap bage. Aku isunatken asum umurku 8 wari. Aku tubuh selaku kala Israel, suku Benyamin, janah kala Heber asli me aku. Karena dalanken undang-undang kala Parisi kap aku. Janah perbahan tutusna ateku, dalanken undang-undang kugas-gasi pe gereja. Bicara sekala jelma banci rembak ras dibata, arandalanken undang-undang, aku silabo pernah salah. Tapi kerina sinai ku akap untung, genduari kini rugin ku akap pergitiken Kristus. Labo kerna si saja, tapi kaipe kini rugin ku akap rimbangken si meherga eme penandai karena Yesus Kristus Tuhanku. Pergitiken Kristus, nggoku ambeken kerinana, janah ku pedirep si kerina sampah-sampah, gelah banci kudat Kristus, dingen tuhu-tuhu ersada aku ras ia. Lanai buku usahakan ngerembaken diringku mandi bata, arah dalanken undang-undang. Tapi aku enggo rembak ras di bata, arah kini tekenku man Kristus. Di bata jine enggo ngerembaken aku kempak dirina, arkiteken kini tekenku. Sadangen casura-surangku megelah ku tandai Kristus, dingen ku gejap kuasa kekekenna. Jana ikut aku ngenanami kini serana, dengan bali ras ia ibas kematenna. Alu pengarapan maka aku ipekeke di bata, ibas si matenari ku kegeluhan. Labo ku katakan maka aku enggondatken si enda, entah pe enggo serta. Aku tetap erpala-pala, gunandatken pemere si enggo isikapken Kristus Yesus. Guna si aku iteguna, jana ijadikena jadi si kerajangenna, si tuhuna o senina-senina. Labo aku erpengakap, maka enggo aku ndatken pemeree. Tapi sadang ngenca si kubahan, mengelupakan kai si arah pudingku, jana erpala-pala ndatken si arah lebe. Maka pinter aku kiam kutujun, gunandatken pemeree. Pendilo di bata, guna kegeluhan i surga. Si ipesehna man bangku, arah Kristus Yesus. Sejendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan,
Ibas minggu pasion si peenem ken enda, bengket kita kubas tema gereja anta mekapkan minggu pasion si peenem ken si isenakan minggu judika. Si ertina cidahkan kerajaan kubujur o Jahwe. Adi ngerana kita karena judika adi ibas bahasa Indonesia terjemah kena, berilah keadilan kepadaku. Kerina kita merincuh iperlakukan adil. Adilit perlakuan sila bujur entahlah benar umpamana terjadi bas kegeluhenta, rikut peras pembagian kai gia bentukna min ateta keadilane erpihak man bantah. Tapi si jadi penungkunan dikune terjadi bas kalak si deban. Git ngekap ndu kita ngelakukan keadilan, kebujuran, ibas kai si iperlukan kalak tupung kita ngasup ngelakukan sa. Enda me jadi pengajuk man bantah. Kuga kita banci rusur ibas kegeluhan tangarapkan keadilan di bata erpihak man bantah. Kebujuran di bata erpihak man bantah. Adi si pepayo arah ogenta khususna invokasio. Ije tuhu-tuhu teridah labo adil perbahanan manusia nangdangi Tuhan ta Yesus Kristus ngundekah kal inubuatkan ibas kitab Yesaya. Maka na ibas paksana pagi kerehen Mesias sini iarapkan jadi juru selamat manusia singgunahkan kekelengan empetandakan kerajaan di bata empetandakan kuasa di bata kekelengan na erpihak man kalak si terpinggirkan. Bagai pe mediate ia dengan nampati kalak si perdosa. Bagai me tanda keleng ate di bata tuhu-tuhu tangkas. Tapi kai si jadi inanamina kini seran. Bagai pe ciga ate kalak ngenen ia. La ia iergakan. Amin na pe ngumelalakal perbahanan na si mehuli kempak manusia idoni eda. Lasi tuhuna adilai perbahanan manusia. Tapi bagai masih jadi ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Adi si tawi neman banta dikune terjadi peristiwa bagi si inanemi Yesus sinanami. Banci jadi pe silakokan perlawanan. Entah pe berontak kita, perkite-kiteken, kita iperlakukanlah adil. Tapi nubuatan Nabi Yesaya karena kaisi jadi, ibas Yesus Kristus encidahkan sa, makana kinisran si inanami Tuhan Yesus mebukti tanda keleng Athena, silabo tergantung kubas perbahanan manusia. Jadi ibas kita ikut ngenanami kinisran Tuhan Yesus, mabai kita kerina gelah nginget kuga kekelengena simbelin si mekatep kel si lupakan kuga pengorbanenna mankala si ikelengina si banci jadi pe rusur kange labo bagas penginget ta. Kuasana si cukup luar biasa. Guna nampati kerina kalak si ikelengina. Endape terlupakan kenca kalak singgo isampati nandai. Pulah ibas kinisran nanari. Seni naras turang sini kelengi Tuhan.
anem bagigia langa di dibata encidahkan kekelengenna ibas Yesus Kristus Tuhan, sebabna engen cadalan gelah manusia banci terkelin. Pengorbanan si ilakukan Tuhan Yesus sehenganami kini seran, si ilakukan na gelah banci kita terkelin. Adi si tawin manbanta, ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Adi reh kini seran manbanta rekiteken kebujuran ta, rekiteken kita adil, rekiteken kita nggondalankan kekelengan, umpamana banci jadi kita erbahan pembalasan kempa ia. Tapi ijenda me si idah engkai makana Paulus ibas kitab Filipi enda ngatakan sa, nai siku anggap kemegahan, siku akap kehagan, ibas kepatuhenan dalankan undang-undang agama. Seh makana kepatuhenan dalankan undang-undang agama dai, kerina kala iakapna salah, pengajaran agama na ngenca iakapna benar. Seh makana ibelana agama si ianutna. Sada prestasi si hebat kal akapna bana, arkite-kiteken banci ia membela pengajaran agama. Tapi pengajaran agama dai erbahancam melalakal biak permusuhan, biak merawa, menghakimi kalak si deban. Si terjadi ibas kegeluhenna. Tapi kenca itandaina Kristus melalakal pengajaran-pengajaran si iajarkan Kristus erbahanca berbeda cara pandang ngenen kegeluhan enda. Imbang pe kepeman kelengen. Kekelengen pe harus ngetetap belin. Gitka berkorban bagi si lakukan Tuhan Yesus. Janah pe tetap mediate dengan git nampati kalak sing gondabuh kubas dosa. Karena kegeluhan kenca kematian pe mabai ia ngidah, maka kematian labo kepeken akhir kerinana bas kegeluhan enda. Tupung kita ngeluh kesempatan guna ersaksi, naksikan karena perbahanan di bata. Tupung kita mate, kamu sada kesempatan guna jumpa ras di bata. Pengajaran siye landu be idatna. Bagai pe pengangkan karena kekeken ibasi matenari. Sebab tupung ia iperhadapkan kubas pengajaran-pengajaran karena undang-undang si menyelamatkan. Maka akapna yang go pantas layak ras pasti masuk surga. Tapi kenca itandaina Kristus kepeken perkuah ate di batanga sinelamatkan manusia ibas dosa nari. Labo perbahanan manusia, labo amal, labo saham manusia ije. Tapi perkuah ate di bata. Makana datna sada pengangkan maka kekeken ibasi matenari pe la kuasa manusia, tapi kuasa si rekna ibas Yesus Kristus nari. Kai marenda siakapna kemegahan. Ibas ia banci menguasai buena pengajaran, konsep-konsep pengajaran si iakapna benar. Tapi kenca ialokenna, ibegikenna, iajarkenna pengajaran karena Kristus Yesus. Ijema rebagesna penandaina karena Kristus. Maka surah-surah Paulus sadangan ca surah-surahku gelah ku tandai Kristus.
Tuhu-tuhu pengajaran Kristus mengubah kerina dampar kegeluhenna. Kepela boleh si metahat. Adi Tuhan berkuasa guna ngubah sekala jelma, guna ipakena jadi pengikutna, jadi perberita si meriah. Ia kui Paulus maka labu ia serta guna dalankan pedah si isehken ibas Yesus Kristus Tapi nina aku tetap erpala-pala guna si aku iteguna. Jadi lit ijay ketergantungan Paulus nandangi Kristus Yesus isi enggo milih ia. Makanggit ia ngenanami kinisran rekitikan Kristus. Lang tantangan simberat kelengeman bana. Kugapa pe kerina kelompok si marenda rahasia erpekat guna ngelawan pengajaran Kristus. Bagai pe ngelawan kalak Kristen, ngkernepken kalak si tekman Kristus, bagai pe ngeradasken gereja. Kugapa pe ngurate nembeh man bana. Sindube jadi teman-teman na kenca itandaina Kristus salih jadi imbang na. Tentu ibas komunitas kalak Kristen bacikanger bage-bage pengalon kalak nandangi Paulus. Maka ikatakan nama kalabu ia serta. Tapi tetap ia kubasada perayakan. Maka na ngelupakan kai siarah pudina erpala-pala gunandatkan si arah lebih. Sebab ise pelabo banci mengubah masa laluna. Kenangan masa lalu dai memang melala je pemetah karena pengajaran agama si ianutna. Tapi kenca ia nandai Kristus, pengajaran Kristus mengubah kegeluhenna. Sehmakenggo tekna kai silepa ilakukenna. Ibas masa laluna. Kenca itandaina Kristus. Jadi ikut ngenanami kinisran arkiteken Kristus. Kinisran si inanami kitepe makatap nga terjadi arkiteken lagunta. Tapi adir kiteken Kristus ngekita ngenanami kinisran. Sangap kaltuhu kita. Sebab ikatakan ibas kitab Matius bindu 5 ayat 10 sada 10:2 ku oge kenina bagenda. Ketuahan mekam adi erkiteken kam ajar-ajarku igombang-gombangi. I pesega-sega dengan ipelaus kalak kam. Janah alu kata gua ipalitken kalak si jahat man bandu. Ermengkah dengan meriahlah atendu, sebab enggo isikapken di bata upahdu simbelin i surga. Sebab bagai mepe nabi-nabi singgeluh leben asangken kam i pesega-sega kala. Endang ngajuk kerina kala sita. Adisina nami kinisran erkiteken mempertahankan kiniteken mantuhan. Erkiteken dalanken keadilan. Erkiteken dalanken kebujuran. Lah kita perlu biar. Sebab labo kita ngencangan nanamisa. Kak nabi-nabi si leben asangken kita nguleben ngenanamisa. Maka adi tersehi. Banci kita kesempatan ngenanami kinisran erkiteken mempertahankan kini teken taman Kristus. Tergenepi kai si isehken ibas kata di bata. Bagaimana pe bangsa Israel singgungidah kugabelin na perbahanan di bata ibas kegeluhun na. Sila mungkin jadi bagaimana jadi. Bagaimana baliras pertobatan Paulus. Isekin gak kapnu ngarapsa. Banci ia ipake dengan ipilih Tuhan. Jadi serayan na guna berita si Maria. Adisinen kaku bas kegeluhan bangsa Israel. Kugaban si lawit berubah jadi pasar. Makana banci bangsa pilihan Tuhan mentas. Arah tengah lawit dai singgo iban Tuhan jadi dalan.
Janah kerina imbang-imbang na siman kebiaran kena. Banci munuh ia. Kepeken alu kuasa Tuhan. Lamuat dekahna. Lamuat hebatna. Peralatan perang si ipakena. Ibas kuasa Tuhan imbang-imbang na pe banci kerna. Ikatakan na biji saya pe. Maka nina ula pe inget-inget kai singgon dekah jadi. Sebab kai si ilakokan bangsa pilihan Tuhan nepe, melalakal si tuhuna kesalahan si ilakokan na ibas masa lalu. Sirban caceda pusuh Tuhan. Tapi lai inget-inget Tuhan kesalahan bangsana. Tapi tetap itegu-teguna bangsana, gelah banci ndatken kegeluhan simbaru. Ipetangkas Tuhan. Kuga penemani Tuhan, pengkawali Tuhan, pencukupkan Tuhan. Keperluan bangsana i padang pasir. Belin tuhu-tuhu, ije teridah kuasa Tuhan. Tupung geluh bangsa enda ibas kuasa Tuhan. Lau si pagit pe banci i inem. Ijalalit lau pe banci jumpa, lau si man ineman, pangan, jukut, krinakuh iban Tuhan. Rubia-rubia si meliar pe, la engkernepken ia, igurun pasir. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan enda, nggo itepana guna kemuliaan. Arkiteken si ema, bangsa pilihan Tuhan harus tetap megenggeng, mempertahankan kini teken naman Kristus. Kita pe idilogelah tetap setia, dalankan keadilan, dalankan kebujuran, dalankan kekelengan. Banci jadi melalang enda pengalaman ta. Siakap nggo adil tapi peturah perubatan. Mankala singaloken pembagian adikindai pembagian. Nggo siakap sidalanken bujur tapi lengat terlaluken teman kebujuran tandai. Nggo me siakap nampati kepeken encedai iakap sinterem bas penampat silit ndai. Aikin rebanca kita ngadi. Guna tetap mempertahankan kini teken taman Kristus. Sangap kel kita adilit kesempatan ta ibas kita bujur, ibas kita dalankan kekelengan, mempertahankan kini teken bagai pe dalankan kebenaran sinanami kini serang. Tapi dakam wajar ngai ninta adiban gutul maka mesra siakap. Si perani kapken ulih si isuan kita. Rulih si isuan kita ndai sinanami kini seran wajar. Tapi Tuhan ta Yesus Kristus kerina si mahuli ilaku kena. Tapi si inanamina makapken kini seran sehku kematian. Min kini tekenta la terikat, la terbatas nandangi dunia indangan ca. Tapi lit perayakan ta bagi si katakan Paulus ndai. Tutus ia ngayaki kempak tujun sebab surah-surana nandai Kristus. Bagai bangsa pilihan Tuhan. Ibas kini seran si inanamina igurun pasir. Tujun makapken ku tanah perpadanan si enggo ipadankan Tuhan. Melala tuhu kini seran si ini hadapi kita genduari. Apalagi ibas situasi si genduari. Karena keadaan ekonomi si lengah menentu. Karena situasi dunia enda. Bagai pe situasi lingkungan ta sila menjamin. Bagai pe cuaca si cukup ekstrim. Melala
si erbahanca tura erbage-bage penungkunen man banta karena kejadian-kejadian. Tapi senina rasturang sini kelengi Tuhan. Adi nulih kita kempak perbahanan di bata simbelin. Banci jadi pe si terjadi bas donienda genduari. Enda sada bagin lit nge arkiteken kita lang kelengi tinepa di bata. Kita ngenanami ulihna. Tapi ulah kita lupa lit ka ije bagin rencana Tuhan. Kelah kita banci ngidah kemuliaan Tuhan arah tep-tep kejadian si seh man banta. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ulam biar dalankan keadilan di bata. Adi bas donienda menang ningene arkiteken resada arih ibas sila payo. Ulam biar amin na sekala pe gunandalankan keadilan bagai pe kebenaran. Tapi tetap palasna kuas Kristus. Tetaplah kini tekenta kempak Tuhan. Amin na pe sinanami kini seran ibas mempertahankan kini tekenta. Lamobah pengakun kini tekenta man Tuhan. Lalekat ukur tanandangi dunia enda. Tapi peraya kenta mekapkan kempak Tuhan si mada kegeluhane. Orientasi geluh ta kempak perayakan nangdangi ulina perbahanan di bata singgo isikap kena man krina kalak si tutus kemalangan man bana. Ulah pernah kita kecewa biar guna pertahankan kini tekenta man Tuhan. Sebab dikune pedoni enda lambela kita. Tapi ingatlah Tuhan pembelaan ta si tuhu-tuhu. Kini seran si inanami Tuhan arkiteken tanda kelengatena. Sura-surana gelah kita terkelin. Datkan kegeluhan si rasa lalap. Sebab na lakalate Tuhan kita bene arkiteken dosa. Alu bagai-dage melalakal si katakan bujur man Tuhan. La ibligaina kugabuena kesalahan singgo lakukan kita. Arkiteken belinna kekelengan. Silit ibas Tuhan ta Yesus Kristus guna keselamatan ta. Bicara lagi adil perbahanan doni enda man bana. Tapi te ia kaisi ilaku kenae guna kalak singgo ipilihna tetap kena jadi bangsa pilihan. Tuhan si masu-masu kita. Si permuliakan tetap Tuhan arah kegeluhan ta. Laceda pusuh Tuhan rekiteken lagu langkahna. Lagu langkah ta. Sebab nggo i asam kena geluhna. Guna kerina kita si te man bana. Amin. Ras kita ertoto. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan. Ibas perbahanan simbelin singgo isah kendu man kami. Ajari kami Tuhan. Gelah kami tetap setia. Mempertahankan kini teken kami. Dikune pe melala. Kini seran arkiteken idalankan kami pedahdu. Bagai pedikune kami ngenanami kini seran arkiteken lagu langkah kami sila payo. Ngasuka kami ertanggung jawab nangdangi kai si enggo ilakoken kami. Canalit terjadi pe pertobatan gelah geluh kami pe reh ulina arkiteken kuasandu si tetap ngajari ras mempersingeti kami. Sebab Yesus Kristus Tuhan ertoto kami man bandu. Amin. Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina ingan ras paksa idonienda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku te man di bata bapa sila ersibar kuasana.
sinepalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Si ngenanami kini seran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Peteluariken enggo keke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa. Sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia. Canah lit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalemi dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ngatakan bujur man Tuhan. Si endeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata dibata karena persembahan. Persembahkanlah dirinta man dibata saja. Selaku persembahan singgeluh. Sebab bagaimana arusna kam ersembah selaku tinepa si rukur. Tupung sisakan persembahan ta. Ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 250 siwa. Mari ras kita arsada ibas pertoton pertoto kita. Tuhan, mindo kami gelah ialuken kam, dingin ipasu-pasundu persembahan pengatakan bujur kami. Ngaku kami Tuhan maka kerina silit ibas kami kam kap empuna. Ajari kami makeken pemerendu, suera sura-surandu, banci ipakeken gerejandu bagai pe ikelola kami i tengah-tengah jabu-jabu kami. Persembahan persepuluhan, persembahan pengatakan bujur bagai pe persembahan si i persembahkan kami guna numpak-numpak dahin ibas rumah pertotondu. Te kami ibas pemasu-masundu, lab rebahanca kami kekurangan. Tapi te kami Tuhan kap sirbanca simpar pemerendu kempak kami. Ertotope kami man bandu o Bapa. Kelah kam si masu-masu kerina serayandu. Ngawan perpulungendu. Ibas kerina dahin singgo yendes kendu kempak ia. Ibas profesina skala-skala iba bodoni enda. Bagi peman serayandu ibas dahin singgo yendes kendu kempak ia. Bagi pengurus PJJ ras pengurus kategorial. Kelah mejingkat tetap ndahi kendahin Tuhan. Bagi Tuhan sim perlengkapi keterbatasanna guna ndahi kensa. Kerina serayandu ras ngawan perpulungendu ibas erbage-bage kecibal geluhna. Subuh entah senang bagi susah ia. Ibas keadaan sakit entah sehat ia. Tah ceda gia atena bas paksa enda. Tah meriah ukurna.
beruntung tah rugi gia ia. Ibas kerina kecibal geluhna Tuhan sinampatisa. Gelah tetap paguh kini tekena. Layam biar mempertahankan kini tekena, aminna pe ngenanami kini seran. Dikunai turah kini seran rekiteken kesalahan si ilakoken. Git mulih kempak Tuhan jera dengan robah. O Tuhan pasu-pasundu pe kerina anak-anak singgo ipelimikan kam ku tengah-tengah jabu ngawan perpulungendu ibasar bagi-bagi kecibalna. Silenga ardahin Tuhan si merekenca. Bagai pe anak kami singgo dewasa lengar jabu, Tuhan nikapkan mereken sir kemalangan kempak ya. Jabu-jabu silengan dat kentuah, ibas pemasu-masun Tuhan, banci pe i alo kena ibas kamnari. Dengan pe o Bapa artoto kami man bandu, kelah kam si masu-masu bangsa ras negara kami, ibas menghadapi berbagai-bagai persoalan i Indonesia, bagai pe persoalan idoni enda, si iperhadapkan kubas piga-piga persoalan Tuhan, makuah hatendu, gelah banci pe turah, kedamen, ibas pusuh kerina anak-anak Tuhan ibabo doni enda, gelah damai sejahtera Tuhan, niani pusuh kerina kami anak-anak du. Enda mo Bapa pertoton kami, enda mo Tuhan pengendesan kami. Pasu-pasundu pe kerina perpulungan du sirulang tahun ketubuhan, bagai pirulang tahun perjabun, kelah malam atena, sebab Tuhan sinikapkan keriahan ukur kempak ia. Terpuji kam Tuhan arah geluh kami, sebab ertoto kami bas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiami, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kempak percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah ibas dame mejuah-juah, guna dalani geluhndu ibas dalankan keadilan ras kebujuran, guna empegegehi kam dalankan pedah di bata enda, alukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si perkuah ate, si simpar alu kebayakan, si enggo nenahkan kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, menjadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa seh rasa lalap. Amin. Salam jua-jua mankam kerina ngawan perpulungan sini ikelengi Tuhan. Salam tedahate man bandu bagi pesalam si tandan. Kebaktin minggu tanggo kadung baspak saenda. Tuhan si masu-masu kita kerina.